دم باش خوانەکارên zîre hûçawanin rewşa we çi ye? Ez mamoste Sumeyya Bora me mamosta zanistê civakî refa 6. Em ê îro ji xwebana xwe a pêncan em ê dest pê bikin. Berî ku em tevlî wanê bin, berî ku em serkotara wanê jî em nas bikin, em ê bi pirs û bersiva, em ê çend pirs û bersiva em ê dest pê bikin. Ez hêvîm ana hûn li cê xwe jî pirsê ku ji we dikim hûn navbera xwe û zata xwe hûn bersiva min bidin. Ji bo ku em hûn jî bizan wek lêkolînekê hûn ser psîkolojiya xwe hûn çêkin bê hûn çawanin biryarê we, nerînê we derbarê hevalên we re derbarê civaka we çawa ye heger rast be hûn ê berdewam bikin heger hûn bibînin ev rêbaz şaş e hûn çareseriyê em ê çareseriyê jî xuyanî bikin û hûn çareseriyê jî ji van tevgerê xwe ji vî fikrê xwe jî hûn bibînin. Em ê îro dest bi pirsa yekem û em ê hevrê bikin. Di vir de ez ê pirsekê ji we bikim. Fikrê we, hizrê we, tevgera we ya fîzîkî a we û hevalê we yan jî a we û xwişka we birê we be, heke cîranê we be, heke layê apê we be, zarokê apê we be, dikê we be, kesê ku hûn derdora we be, kesê ku hûn we nas dikin wek hevin yan jî cuda ne. Di vir de hûn li gel xwe hûn dikarin bersivê hûn bidin. Pirsekê din jî ji we bikim ku pirsgirêkek ji bo re çê bibe yan jî planek li serê we de hebe, tiştek li serê we de be, karek li serê we de hebe hûn dikarin, hûn dixwazin bigihêjin wî tiştê ku hûn dixwazin. Di vir de hûn nerîna kesên ji birî xwe hûn dixwazin yana ger hûn bixwazin hûn çawa li wê nerînê dinerin, hûn wê nerînê dipejirînin, hûn napejirînin, hûn dawiya dawî hûn wê biryarê yan jî çareseriya pirsgirêkê ji biryara xwe kesayetî hûn dibin yan jî kesên ê beramberê we ê wek çareserî ji we re dibe hûn wê dipejirînin yan jî hûn hevsengiyekê çê dikin nerînek hûn nerîneke a yan jî çareseriya herî guncaw hûn dibînin. Di vir de dîsî jî hûn malê ana hûn dikarin navbera xwe û zata xwe hûn bersivê bidin. Pirsek din hûn li cihê xwe de yan jî dema em li xwe dinarin hûn dixwedinin weke civak. Zimanê we heye, çanda we heye, ola we heye, baweriyê we heye, dawistandinê we henin. Lê di heman demê de li beramberî we civakên biyanî jî henin. Zimanê we hene, çanda we heye, dawistandinê we heye, ola we a taybet heye. Çin nerîna we li ser wê çanda biyanî, wê zimanê biyanî û wê ola a biyanî çi nerîna we li ser heye û we ew nerîna xwe ji ku derê we aniye. Pirsek dawî jî ez ê ji we bikim. Hûn dikarin bi tena serê xwe hûn jiyan bikin yan jî hûn bêyî civak hûn jiyan bikin. Bersiva we erê bi, nabe zelal bikin. Çima we ev bersiv jî daye. Nihaka ji bo ku em bersiva va pirsa gişa em bidin, ji bo ku em bigihêjin bersiva rast, yê dema ku bersivê we rast bin jî hûn ê ser wan bersivan bimînin, dema ku şaşitî nakokî di wan bersivê we de hebin hûn ê çareser bikin. Hûn ê çelo çareser bikin? Diriya waneya a ku îro em bibin. Waneya me ji sergotara wê xuya ku pir dewlemend e dibe çi? Dê pêşbiryarên xwe dişkînim. Pêşbiryarên xwe dişkînim. Dema şaştî hebe di kesayeta min de, di fikrê min de, di hizrê min de erê ez ê bişkînim nekê masiyê niha zê bişkînim ji bo ez di şaştiyê de jî jiyana xwe
دردوام نکن. نه امی در باسی وانه یا پیا پنجمین می بهره امی ببر. امی شاشتی جواکا خود امی ناز بکن. نه بس نه جواکا مدت جهان تباهیده. می شاشتی ریجی درخن و امی چاره سریجی بدن. وانا ما د سالا بوری رجی و بریا و ریتبو کو چمروی هی تایبتی نوی یه فیزیکی هنه و تایبتی نوی جی روانی هنه. هر مروفک تایبتی وی جه تایبتی مروفین دن جدایه. یعنی از بیشم از تایبتی نوی فیزیکی و روانی هیه، حوالا من تایبتی نوی فیزیکی و روانی هیه، بریم تایبتی نوی هنه، جیرانم تایبتی نوی هنه، خالتکام تایبتی نوی هنه، بیشن آبیم تایبتی نوی هنه، جواکام بگشتی تایبتی نوی هنه و جواکم دن تایبتی نوی هنه. هر جواکک خوی تایبتیه که هر کومک تایبتیه کوی هیا. رفاقو آنا هم تیدن او خواندکاری دوی رفیده تایبتی نوی هنن رفادن آبران بریوی او جی تایبتی نوی جدا هنه. ببردد وی امپلیکیشن کو هر کسک هر جواکک هر کومک تایبتی نوی یه روانی جی هنه و یه فیزیکی هنه. امی بگرن کو هم سالا بودی جو فیر بو هر مروفک هر کسک تایبتی نوی یه روانی و یه فیزیکی هنه و جدایه جه تایبتی روانی و یه فیزیکی یه مروفین دن. ام دکارن و ها بکن کو هر مروفک چه تایبتی نوی روانی هنه و تایبتی نوی یه فیزیکی هنه. هر مروفک تایبتی روانیه و تایبتی فیزیکی هنه و یه فیزیکی هر مروفکی جه یا مروفی دن جدایه هر جواکی جه جواکا دن جدایه یا هر کومی جه کوما دن جدایه. گر مشوار بیشن هگر اف جداهی هفدو تمام بکه وی ببه چه؟ وی ببه دولمندی. گو اف جداهی هفدو تمام بکه وی ببه دولمندی لیگو هفدو تمام نکن دبه چه؟ دبه بیانی و دجبری هف. ام بیشن هگر ده خال جمع هنه هگر خاله یکم ببه تمام کرن هگه ببه تمام کرن اف جدا بون هفدو تمام ببه و ببه چه؟ و ببه دولمندی. هگر هر دو تمام بکن و ببه دولمندی لی هگر تمام نکن و ببه چه؟ و ببه دجبری او بیانی بون. چاوا آنا میدیسه جواره شیروبه بکن گو چاوا دبه دولمندی و چاوا جی دبه دولمندی و دگو تمام کرنای چاوا دبه دولمندی و گو که هفدو تمام نکن چاوا دبن تجبری هف و دبه بیانی بون. دورده دما گو تکلیه اید نابر امروان ده چید به و خورد به او جداهیا دنابرا هفت چاوات کن ریزگرتنی جو جداهیه دیگرن. تمام او جداهی دبجه ریزگرتنی نابه سدم کو از نرینک بچوکل کسی برانبری خواه بنارم از بیشم هزریوی فکریوی نخورتن نوک ایمنن از نرینک چوکیا ام خواه نرینک مزنبون خواه بنارم نرینامه نوکاوی نرینامه خورتر نرینامه بهتر جهه خواه دهی قرارامه خورتر دیورده گر تکلیام نابرام رو وانده خورده به ریز گرتن جوان جدا هیارتی گرتن و نابه سدمی بچوبون یا جی مزنبونیه.
دوی دمیده چه دبی دولمندی چه دبی از دولمند بم هکر پسکیدگی چه دبی یعنی پلان چه دبی یعنی مجارک دینی قاش کرن از نرین خود بیشم کسی برانبریم هک هوالیم به هک خوشکام به هک بریم به هک جیرانیم به هک کی به چه کسی برانبریمه او جنرین خود بیشه و یدن جنرین خویا جدا بیشه یدن دورده چه دبی دولمندی چه دبی هر یک نرین خواب شیوایی که دبیجی دورده پر شیوال جمع چه دبی دورده دولمندی جی لجمع و آگاهی مده و دمجی مده چه دبی لی هگر تکلیه دنابرا مروان ده نخورد به قلس به و یبی چه او تکلیه کیم به چه قیسه تکلیه کیم به دوی دمیده کس درد کسی ناکشینه چاوا کس درد کسی ناکشینه یعنی چه قیسه ام هفدور دون دستینن او قاسیجی ام پسیکولوژیا کسی برانبری خو ام نازکن ام پسیگریکا وان نازکن نخوش که امی دردی بکشینن امی چاره سریه جری پسیگریک که امی هاو بده چاره سریه بین لی گر تکلی گودنا برام روان ده چه قیسه کیم به وی دمی چاواد به کسک درد کسکی دن ناکشینن یعنی چه پسیگریک به حوالی مریا کسی برانبریم چه به از نیزگی نابم نخوشیک چه به سرکفتنک چه به بنکفتنک چه به نه از هول دم از چاره سریه ببینم و نه از هول دم از وی کسی جبیره و شیجی درخینم چما سدم آویناش برکو تکلیه ما نابرا هفته کامل شخوات دیسجی دبی سدمی جداهی چه دبی و سدمی پسیگریکا دورده چه قیسه تکلیام کسی برانبریم کیم دبی هاو قاسکی پسیگریکشی درد کفه اگر وان جداهیان بخواره بکه پیش بیدیارجی و وان پسیگریکان مسنتر بکه هگه اف جداهی بون پیش بیار شخوا پسیگریک هین مصر دبه پیش بیار چیه؟ پیش بیار یعنی از بیاره که دستینم دمافی کسکی ده یعنی دمافی جواکی ده یعنی دمافی کومکی ده بیگو از وار بدون بسینم بیگو تکلیه دانستانتنی واره بیگو از خوشک ازانم هشمندیا واچیه فکری واچیه افتشی گو پیرا دبن سدمی ویچی سرچی بنگهی آوا کرنن دورده بیگو از ناس بکن از بریانا دمافی واده دستینم و از نما دهزرم کو ویچاوا بویچلو به ما بریارک استاندیو چویه دورده اف پیش بریار دبی پسیگریکین گلکی مزن بخوره تینه آنا امی فیر بیم گو بنگها شر پفچون کشتین تالان کرن چیه پیش بیار ام بیشن وک خطریکیه خطریکه لسر مروفانه ام بحث کمی پیش بیار پیش بیار چی تینم پیش بیار شرطینم شر پفچون کشتن تالان کرن اول پرست برجواندی پرست نجات پرست دفرده نجات پرست شهر پفچون کشتن تالان کرن زاین پرست اف پیش بیار
واقع نخوشیین اید ناو جهان آمده گوچه دبه پیش بریار دبه سدنی وی یعنی امکان بیشین بینگه هاشار پفچون کشتن طالان کرن بینگه ها اول پرستی برجواندی پاریز نجات برجواندی پرست نجات پرست زاین پرست افگیش بینگه هاوی چیه بینگه هاوی پیش بریاره گوگ ام جهان خوده هگه ام آزادی و کوی و آشتی ام کم دبینن اوجی سدم آوی چیه سدم آوی پیش بریاره شو پیش بریار کون مروف جواکان چتکن جهفدو دور دخه و تکلیان جی چاوات که تکلی نبروان ده جی کم دکه پیش بریار ام بیشن دیسه پیش بریار پیش بریار مروف کم و جواک چتکه جهاف دور دخه جهاف دور دخه چاوا یعنی جهاف دور دخه از نه مروفکی ببینم دی جواک آمده ام گلکی جیب کارتینن از انسان نازکم بگوتنکی بتفکرکی از کسایت آوی نازکم افت شاشه جانان جه لگل ما چه دبم لگل ما چه دبم به وای مروفکی ما بیرنا دایم نستان دیه ام نظام فکری چی هنم نظام هندی چاوای خویادک اف انسانك نزانز انسانك خود بینه یعنی انسانك قلس مروفك هوبه مروفك خود بینه مروفك دفرد بیگو امپیر بدون بستین ما پیش بریارك استان اف پیش بریار دماس پیش بریارك بساجي از خوازم از هدی خودوری بی مروفيدكم جبر في مروف جهفدو دور دكافن كوم اميجن هجر ام درفه كيدنن ام جش ام وقف عند كار درفه كيدنن رفع ما وكوما كيه دفرد رفه كدنجي هي ام بيجو تكري بوار بكن بيجو بابسن خواندكاري فيرا في نزانه خواندكاري فيرا في شومن خواندكاري فيرا في نزار شاوانه بيجو ام بوار بدون بستين بيجو ام بسيكولوجيا بيجو ام هزري وام ناس بكن شاوات كن ام بيش بديارك سين وساجي ام رفع ما وكو مكا جواكي ام دوري ويرفع هاند كيفن فدور كتن فرد شيدم تمام دميده جواك شاوا جواك هيكر شخاكا هاي ام بينن جواكي جودال سرهنن دفرد جداهية جواكا جهية هر جواكك زماني وي هي چاندا وي هي هشمنديا وي هي دانستاندني وي هي اولا وي هي تايبت دفرد هكر ام جواكا خوا ام وكا جواك ام تاني اولا خوا بباجرينن ام برجواندي خوا بباجرينن ام زماني خوا تاني بباجرينن ام چاندا خوا تاني بباجرينن ام دانستاندني خوا تاني بباجرينن ام فكر وراماني خوا تاني بباجرينن دفرد بريكو جواكا ما تاكلين دان صنم جواك قادر بكن بريكو تفدي والبن خوشك فكري وانا ناس بكن خوشك اولا وانا ناس بكن چاوادك بيجا اولا موسى او جواك قادن نزانه دانستاندني وينا نباشه چاندا وينا بنكتي يعني چاندا وينا قلس اولا وينا قلس دفردن ما پیش بریارك مستان بيگو استيكليه ازوار بكم از هشمنديه واجي از خوشك ناسكم دفرد اف جواك وجواك قادن تجهدو دور دكهفن دفرد اف پیش بریار هشتكو مروف شفتو دور كهفن كوم هفدو شفتو دور كهفن وجواك شوا جهفدو دور بكهفن ده جهانی ده شوا ام دبینن کو آزادی کیمه ام بینن و کوی کیمه آشتی کیمه افجی چاوایه
پێشبریار ڕۆڵێکی مەزن دڤر دیزە جبر vê sedema pêşbiriyarê azadî pir kêm e, wekhevî pir kêm e, aştî jî pir kêm e. Heger em bixwazin em van pirsgirêkan em ji civaka xwe rajênî, em azadiyê em pêş bixin, em wekheviyê em pêş bixin, em aştiyê em pêş bixin, em ê çawa bikin? Em ê pêşbiryarê ji holê rakirin. Em ê çi bikin? Em ê rakirin. Ana em ê bizanin bi rakirina pêşbiryaran çi dibe? Bi rakirina pêşbiryaran rakirina pêşbiryaran çi dibe? Li vir azadî çê dibe? Li vir dibe wekhevî çê dibe? Li vir jî aştî çê dibe? Pevçûn û cudakirin pevçûn û cudakirin çi dibe? Ji holê radibe. Ger pêşbiryaran ji civaka xwe, ji mejiyê xwe, ji koma xwe em rakin, wê azadî çê bibe, wê wekhevî çê bibe, wê aştî çê bibe, wê pevçûn û cudabûn wana giş ji holê were rakirin. Ji xwe ji bo vê jî divê navbera kom û kom de, divê navbera civakê û civakê de, navbera mirovan de û divê giş navbera kom û mirov û civakan de têkiliyên pir xurt jî çê bibe. Têkiliyên diriya aqil de û diriya hest em çêkin. Diriya têkiliyên diriya aqil de û diriya hest de çêkin û divê em rêzgirtina cudahiyê ji xwe em pêş bixin. Pêşbiryar çi qeysî di civaka me de, di jiyana me de, di kesayeta me de çi qeysî kêm be, çendî kêm be, wê çi çê be? Wê hevsengî û hevgirtina civakê wê bêtir pêş bikeve. Çi qeyse got pêşbiryar di civaka me de, di jiyana me de, di kesayeta me de, di koma me de çi qeysî kêm be, wê çawa çê wê hevsengî û hevgirtin bêtir pêş bikeve. Pêşbiryar em dikarin em bêjin pêşbiryar nexweşî ye. Nexweşî psîkolojî ye. Pêşbiryar çi ye? Nexweşiyek psîkolojî ye. Wek pênaseyekê ji pêşbiryarê re. Pêşbiryar pêşbiryar çi ye? Nexweşiyek psîkolojî ye. Çawa nexweşiyeke psîkolojî ye? Nexweşiyeke psîkolojî ye hem ji nexweşiyek psîkolojî taybet bi kesa û hem jî civakî ye. Yani ev dema em behsa mirov dikin, ew nexweşiya psîkolojî ji mirov re ye. Dema ku behsa civakê dikin, li wir de jî dîsî nexweşiyeke psîkolojî ya civakê ye. Heger kesek ana min bê zanibin çi yanî wateya nexweşiyek kesayetî ye. Heger kesek xwedî pêşbiryar be, wê çi lo be? Me berîn hame şîrovekir, wê têkiliyê wî û mirovên din hem wê kêm bin û hem jî pirsgirêk bin. Ji ber ku wîna biryarek standiye, berî ku têkiliya xwe mirovê din re çêke, biryarek standiye, nerînek ji xwedîtiye, li ser vî kesî hîn nerîna vî kesî jî nas nake, hîn mejiyê wî û hişmendiya wî jî nas nake, biryarek standiye. Çendî bi hev dûr binivîsîn wê çawa çê be, wê pirsgirêk derkeve. Heman demê de bi hevar û civaka xwe re nikare bibe yek. Ber ku pêşbiryaran cewmî henin, nahêle guhdarî wa bike, nahêle wê cudahiyê nas bike, sedemê wê cudahiyê jî nas bike. Ji xwe hewqaskî wê çawa bi, wê civakîbûna wî jî lawaz bi. Wê hin bi hin
خو دوری کسا بکه و خو دوری جواکا خوشی بکه و حرتم چاوا بتنا سری خو بکه و بسری خوش چی بریار چه بزگری که چی بپیره و بتنا سری خوش و بریاری بده شخو هندری جواکا خود ام جواکا سر ام بیجن چه ام بیجن اف کسانا ذکرشن یعنی کسی ذکرش اف سر آستا مروفه چه وقتیا دبیجه نخوشیه که جواکیه اف پیش بریار دما ببه جواکی یعنی هین جواکا برانبری خو جواکا هین جواکا برانبری خو ناسنا که هین اولای خوش ناسنا که چانداوی ناسنا که زمانی وی فکری و رامانی وی نهین خوشک ناسنا که تبدی نبین نبویه نزانه بی باوری خوشکو آنینن چه جیدره چه ما اب باوری خورانینن دورده پیش بریارک هگر استانده به وی دمیده وی چاوا به وان باوری جدا وان زمان جدا وی اولاز جدا وی گلی جدا چد که ناپجرینه چاوا چه دبه دجمناتی وان دکه او پزگری کانجی چه دکه دجمناتی چه دکه او پزگری کان چه دبه شواج وی سبمی شر و پرچون و طالان کرن و ویران کرن جی چه دبه لسر اول چه دبه فكري أولي بركو أولا ما أولا في جواكين وكذا بوري ما يقولين وكذا يا كم زماني من وكذا يا برجمة إندية من وكذا دفرد رئيس قرطن تني يجي جدا هي شر وبافتون وطالان كرن ويران كرن جي شوا بخارة تينا شارع سريع أمي شارع سريع دينن ما بيش برياري خديت ما پیش بریار وقت نخوشی وقت پزگریک نوا مروف کو مجواکی دیجی مدید امی چاوا بکن چاره سری جد وی ام دینن چاره سری اوید شتیگیشی ام درن آلیه دن ام درن سرگوتار خویادن بی ام بهفره خورد دبن ام بهفره خورد دبن یعنی گوگ ام تنی یا جواک وقت مروف از خواتنی بپیجریم یا جواک از خواتنی جواک خواتنی بپیجریم یا وکه کون از کوم خواتنی بپیجریم دورد پیش بریار چیدن و پسگریک مرور چیدن لیکو ام بهفره بنوش چی بو خورتبونه چی به مرو دو خوازایا خدا زندگی جواکیه نکارب تنی اختری خوشیان بکه چما نکارب تنها سری خوشیان بکه پیدوی خو این فیزیکی و هم جیین روانی بجواکی تمام بکه یعنی گفت تنها سری خو به نکاره بگه آستا خو یا مجی یا فکری یا تندرستی یا دانستانتن وک گفت بجواکی ربع پیدوی ما ام بحث پیدوی خویی خوارنی بکن یه و خوارنی بکن ام نکارم تنها سری خو از گر اسکاربم از خوارنا خو پیدا بکن از نکارم جلو برگی خو پیدا بکن از نکارم خو پرورده بکن خو پیش بخم هکر از نخوش کتم تندرستی خو از نکارم خو پاریزم تندرستی خو پاریزم نکارم پیدوی خویی تندرستی پرورده خوارنی جلیا برگ ام نکارم خو ام بقديد ام حوجداري اندامندن ام حوجداري جواكي ام حوجداري جواكيدن شواج برفيجي دوي مروف بهافرة بجين اف جيان بهافرة چتينه ريخستنيتينه ريخستنبونه تينه جواكي هر يك بكاري خرابه دورد ريخستنبونك جيد هندري جواكي ده چه دبه ريخستنبون شوا هيزا ما دكا يك یا جی هیزا ما کومی سر هفدکه اونا هیله هیز شوه والا بچه هر یک بکاری خوراد به شوایه که ریخزنین دورده جواکا مبسر دکه و ام گش ام دیگیجن آستا کو ام پیدوی خواب جیدینن بیگو لوازمون دیکه بیه وصا ما ناسکر کو جیانا بجواکی را پر چاره سریش پرسگریه کاره جیانا بهفره ریزگرتنا جداهیه نابرا کوما و نابرا جواکان ده و نابرا مروفان ده دویه هبه جبرگو دولمندی چه دوی جدیولا کو هون بکن صدای پرسگریه که
هونێ بێ ببێ سەدەمێ دەوڵەمەندیە دەنبەرێ ژیانە مەدە وسا ئەم دهێن داویا وانەیە خۆ ئەنها ئەمێ چارەسەریا پرسێ نرخاننێ بکن ئەز هێڤی من گۆگوانە هاتبێ فێمکردن نهامێ پرسێ خۆیان نرخاننێژی چارەسەر بکن پرسە جەمەهەنن تایبەتیین کەسێن ذکرەش چنە مە گۆتم دووبارە دکن بە هەواڵ و جواکا خوارە نکارە ببە یەک جواک بوونا وی لاوازە هەرتم بتەنەیە و بسەرێ خۆیە بهێرس و خەرەزە پرسا مەیا دوێمین وێچید بێ مرۆڤ و جواک bi çi xurt dibin mirov û civak bi jiyana bi hev re xurt dibin ev jiyana bi hev re bi xwe re rêxistinbûnê bi pêş dixe wisa xwendekarên hêja em digihêjin dawiya waneya xwe ez bêvîme we bi şêwayekî serkeftî wane girtibe heta waneyekê din hûn bimînin xêr û xweşiyê de